Rahnwet Nan Pohnpei. Pohnpei. Rahnwet Yes, kira orang lapakan misalkan sum ang kapehse yung Rahnwet Nan Pohnpei. Iyang kasalenye rakacho waras pachanan programan Rahnwet Nan Pohnpei. Programan kapehse raka po rakasampalakan na wiwiyawi tabano yaw nan wing Pohnpei. Ariamo na chpan pachoyang nan programan kapehse na sewese. Konehng melel yang wanyan kecti o chiang ki uya chunga sakaratan ki poni o wow kon wanan wow rakso kon Pohnpei yu at chunga sakaran wow lapan kuprensanan kan ko wan kasawad maklikan nanalaknan kanyay ko at chunga wow choror takay sawad machay kapnan wing Pohnpei karyawan kapna speaker vice speaker o chawakan chorus nan 10 Pohnpei legislature. Pachawan wan ki sa mga nabalap chun tatak sarawikan ng pelyan na malamkan chorus ng wing Pohnpei. Pachawan wan ki karus yen sa mga chun way yung sak. Rahnwet way sa mga kaya sa mga bukchayan kachin kasamo. Weliepen Environmental Protection Agency, the EPA, Mr. Norton Santos, Mawia Public Educator in Palawaj. And so such ban pachawan look Mr. Santos ong programan kapehse na sewese and kap aralate kesempwal me pachaw nan men kaya ang chimalay so. Kailangan ng communist kali mawa bagay yang kap Weliepen mele law CDPA yogi actual wow mele law palisilu yes the government mamotso kochiak yang kap taula kabasa mele palio petivisioneo me pollution control me pacho pani pi palio makinapani permit and kamukit panpoy our project and koytan panpoy Kailangan ng komoy Mr. Santos. Kaya kong taula o kapehse yan chon way Rahnwet ya ko and Palawaj. Kailangan is kaliyo Palawaj maging ko kaya pa paliyo chacho tatok ang koytan tayan way when kakan chacho kuya ban tatok kan and kap pilbayan regulation to kosenet and kamukit po kusakol machay resource that one kapagkabukan and their rola tasurasang Palawaj. Kakak sansal ya kesempwal Palawaj kung saan machay yes na wing Pohnpei. Kailangan niyan sa oraman ang tatok yung akan chapta. Harama sa man ito puinew tapali ko'y meban anane naletik sindukaw yung siyang Palawaj o pilyangagi office tapali ko'y meban wiya nen kaway tong tatok me I te iray toko ban pacho yang lad Palawaj ban kataraboy pakpakan o chanaki maola en wasa kan mawang koytan painwoy pakpako ban kamanaman la o wiyaban tatok en katikala kawal me ban kakacho alota kasamin ta ola en kabukabukakan ban tukabukti nan permit to kesempwal will meban sawas ang kachip kasamin da ola kan meban kakacho para ta sang dato o meban katirok ta mapakpagoban alota kapal law meban alota surala te chikchik la en kabukabukan te kasamin law dan nan lemachay Palawaj pakpagoban socho aletika amalaman. Kailangan komoy Mr. Santos. Kaya kung pilka kapehse saman tatok te project kan maging anane permit. En kakan bilsanan niya suwocho ang Pohnpei usa. Saman tatok koros mapit kokoutan yung kap al kap te kamaula enal ng yaya unonta en tao en waran nan setakan Tasaman tatok koros paliyamar o paliyeset mebampit kamakit pan puwet
Koros utan pananalig sindiko sang paluwat poen kak sausa tarot mele katikala kapal kan mekan parada sang totoo. Kalanganan ko mo Mr. Santos. Kaya kung kapehse yaka palakan na wehi kakachin so bay na wiepen tatongkan so churan peyan te tawon kasantien paluwat. Kailangan. Kuyang kak pilbajuan ta kapalakan mekan kak wehi kak kensopay. Nasucha pol banda tawag mau en paluwat. Abang kak karya nga abang kak surala te chikla en wan kapukagukkan. Samin la en tabochai paywat pan kakacha niya puaki sang merasong pilakan o niyarar kan pacholan din pompay nakan. Ola en parechay sang lalaut lan u tailok pan niya. Chiklan pilo karakar laut sang kamos laut. Ola wasa mapaan kanay chik kapukubuk en palieset o paliamar pandin niya. Kailan poen niya soja pandin niya. O bisong soja banalata kapalong ti en murakan. Ikapalakat mepan paratasang masoja tetap mepan bayan te bayan kosantin tetap. Kalangan. Kalanganan ko mo iran kapehse sansal o kesempwal makomapchen kasaleta. Kaya mo na chaban kair program kapehse na sukses. Miye chiro kung men kasaleta me kalalabang kan chelen. Chingalain so much. Kalangan miskalyo. Kuyang kap piltawla o uya irat kapachabat. Paluwat pilmen kosa ku wehwe mepil purmen purong kacaman kiyang wehi te iray akan wehwe autaut pon aror akan makit me pachosan dikit te socho ka kuyala poel socho wehwe en uya chocho nautaut. Match meban pidada on alian landfill. Illegal landfill. Engkak tete yang wehi me kit kan me pachosan dikit te kit kan me socho ka kuyala poel. Socho wehwe yang uya ne chocho nautaut. Kalanganan ko mo Mr. Santos, so kalanganan ko por chorus. Ay image magayang sa kalasang machay program and kapehse Rahnwet Nan Pohnpei. Program and kapehse way rakap. Karagasang palakan mawiwiyawi tekan wiyawan way Pohnpei. Huwag sa kachawan luklukacha kapurakan at kachin sakali. Radio P68 o nan kaunagtan program kesempwal chikan. Meban kachoto mo kalangan o kasadelye. Rahnwet Nan Pohnpei. 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 Rahnwet Yes, kira orang lapakan misalkan sum yang kapehse yang Nan Pohnpei.